Zdravo svima! Danas ćemo pričati dalje o kolokacijama. Danas pričamo o glagolu to take, što znači uzeti. I will take a look. Pogledat ću to. Također možemo kažemo I will have a look. Također recimo I will take a message. John cannot talk right now. Zabeležit poruku, John trenutno ne može da razgovara. This will take ages. Ovo će dosta da potraje, možemo čak da ga prevedemo, potreće 100 godina. Malo blaža verzija bi bila it will take a while, potrajeće. Također možemo kažemo it will take your time considerably. Ovo će ti dosta vremena oduzeti. Također imamo i drugi izraze, kao što je recimo to take somebody's temperature. Recimo kod doktora smo doktor misli da ima povišenu temperaturu, he can say I will take your temperature. Znači izmerit ćemo temperaturu. Daćemo termometar pa će temperatura biti izmerena. Nadam se ovaj video svidao. Ako želite da učite kolokacije, učite ih pre svega smisleno. Možete svaki dan recimo učiti po 3 kolokacije koje sam spomenula. Onda pokušajte da smislite sopstvene primere i tako lagano. I ponekad ih naučimo sve za jedan dan. Tako lagano, sa razumijevanjem i na taj način usvojimo. Danas vam je video bio koristan. Vidimo se uskoro u sledećem. Zdravo!